Lephata la tikologo le bojanala le ribolla setshwantsho sa motshikhinyego sa tshireletso ya tikologo. Bolwetse jwa tlhako le molomo bo tsosa matshwenyego mo kgaolong ya bokoni botlhaba jwa Botswana, fa morwalela kwa Mozambique o fudusa diketekete tsa batho. Dikgang ke tsa Lesedi Television tse di go kopanya le nna e bineng ga emengwe. Wetso di amogele. Lekgotla la barui la CAC Farmers Association, KFA, le itlamile go aba dikete tse 30 a dipula go tshegetsa maiteko a lefatshe kgatlhanong le go angwa ke bolwetse jwa tlhako le molomo ntle le go kentiwa ga diruiwa. KFA e kopile maloko a balemi barui le setšhaba go nna le seabe mo go tse ba ka di kgonang jaaka lookwane, diaparo tsa tshireletso, botsogo jwa barui le itsholelo. Se le go tshegetsa serodumo sa Botswana sa go rekisa nama ya kgomo ya maemo a ntlha kwa mafatsheng a sele. Modulasetilo wa lekgotla Mbingani Tlhalerwa o gateletse fa go tsaya kgato mmogo go le botlhokwa mo go sireletseng loruo, matshelo a balemi barui le itsholelo ya lefatshe. Balaodi le setšhaba ba rotloediwa go bega dikgetsi dipe tse di belaesegang e le tsa tlhako le molomo, maitsholo a sa tlwaelesegang a diruiwa, dintsho tse di sa tlhaloganyesegeng kgotsa metsamao e e seng ka fa molaong ya diphologolo ka bofefo. Lephata la tikologo le bojanala le ribolotse setshwantsho sa motshikhinyego se se ranolang pego e e tletseng ya tsa tshireletso tikologo ka setshwantsho se se dira gore se tlhalogangwe ke setšhaba ka kakaretso. Setshwantsho se rulagantswe ke ba lephata la tikologo ka fa tlase ga lekalana la tshireletso ya tikologo. Se tlhamiwa morago ga gore bodiredi jwa puso bo lemoge gore pego ya ntlha e ne e le ya mokwalo ebile e le ntsi thata. Ingrid Chite, mogolwane mo lephateng la tshireletso ya tikologo, o tlhalositse fa go fetola pego e go ya ko ditshwantshong e le maikaelelo a go supa ka tlhamallo seemo sa tikologo le dikgwetlho tse lephata le lebaganeng le tsone. This documentary really derived the information from that report, and it involved us going throughout the country, re-interview all those people by Longhore. They participated in the development of the report, and also capturing some of the pictures and what is going on, mainly showcasing our environment, showcasing what we have in this country, whether it's the biodiversity and so forth, but also sharing some of the challenges that we have had in terms of the environment. What is it kind of challenges that are out there and how we are trying to mitigate and who is involved in whatever components tse leng gore di tla be di buiwa. Setshwantsho se tlhagisa ditlamorago tsa mefuta ya kgotlhelesego ga tikologo e tswa mo madirelong a tshwana le a ole, setšhaba ka go latlhala matlakala gongwe le gongwe le tshenyo ya diphologolo tsa naga. Setshwantsho se tswelela se tlhalosa dikgato tse batho le madirelo ba ka di tsayang go sireletsa tikologo. Thulaganyo e ne e tshwaraganetswe ke bana le seabe ba le mmalwa go akaretsa le lephata la seemo sa bosa le maphata a ikemetseng. Thulaganyo e ne e tshwaraganetswe ke bana le seabe ba le mmalwa go akaretsa le lephata la seemo sa bosa le maphata a ikemetseng. Lephata la re setshwantsho se ke boikuelo jwa gore go nne le maikarabelo a tlhakanetsweng a go sireletsa tikologo mo dikokomaneng tse di tlang. Balemi barui ba kgaolo ya bokone botlhaba ba malala a laotswe morago ga go tlhagoga ga bolwetse jo go belaesegang e le jwa tlhako le molomo kwa Jakalas number 1. Mo tirisong le Lesedi Television, molemirui Rem Moses Mbangwa o supile fa a na a lemoga go tlhoka tsogo ga kgomo nngwe ya gagwe. Ke morui ke na le kgomo tse 6. E rile maloba ka Friday ke bona engwe ka re ga ya tsoga. Ka ke ntse ke dirisana le bakenti be ke ba bitsa. Gape ke na le kakanyo gore ka nna ntse go buiwa ka bolwetse jwa foot and mouth. Ka nna ke bapile le molulwane ke yo ka gago. Ba goroga. Anong ga batla bone ba re di-symptom mo maotong supa ka tswa ile foot and mouth. Go ntsha taelo gore ke se ka di bulela mo tshimong. Ke di baela mo tshimong. Ba phaketse ba tsile ba tla ba tsaya madi. Ba re ke nne ke di khipela ke emetse go utlwa gore ba re madi a na le mo teng.
Kgosi Tepson Jakala wa Jakalas number 1 a re go runya ga bolwetse jo go ne go sa solofela ka go ne go tserwe dikgato tse di gagametseng tsa go bothibela ka go itsa diphologolo le leruo go kgabaganya go tswa kwa Aforika Borwa kwa bo tswang teng. Ka gore go tlhagogile bolwetse ka across go Zimbabwe. Jaanong ile gone go ra tsiboga ra foma mophato gore o tlhokomele terata ka gore terata ya teng le yone e phunyegile e senyegile. Ra foma mophato ka batho ba ne ba voluntarile gore ba tla tlhokomela terata ampo mololwane. Batho ba veterinary ba ne ba tla ba re ba tlhatlhoba ba suspecta gore go ka be go na le bolwetse. Jaanong ba ba tsaya dikgomo tsotlhe ba di isa ko Lesakeng go ya go di tlhatlhoba. Mme dikgomo tse dingwe di a tsoga o ka re di a lwala di bona le ekete di na le sekai sa bolwetse. Le fa ba se ba tlhomamise gore a ke foot and mouth but ba belaela. Mo go tsa mafatshe a sele merwalela e masisi kwa Mozambique e bolaile batho ba ka nna 140 fa e sa le Phalane e tlogela ba ka nna 100,000 ba nna mo mafelong a nakwana. Rosita Salvador losea lo lo sa tswang go belega o dule mongwe wa ba faloditsweng mo gare ga merwalela e. Ditlhopha tsa bafalotsi di ne tsa phuruphutsha mafelo a neng a tletse metsi kwa toropong ya Maputo jaaka ditsela tse di senyegileng, marogo le megala ya motlakase tse di kgaogileng di kgaogantse baagi. Ba lekgotla la United Nations ba ne ba tlhalosa fa batho ba feta 500,000 ba amegile lefatshe ka bophara. Sepodisi sa Lagos ba dirisitse gase e putsaputsisang dikeledi go phatlalatsa babopeledi ba ba kgatlhanong le go ntshiwa mo manong a bone ke puso. Baagi ba ba mo lenaneo la go fudusiwa go tswa kwa mafelong a puso e supang e sa tlhomameng la fa thoko ga metsi ba latofaditse bogogi go thuba matlo a bone ntle le kitsiso, dituelo kana go ba fudusetsa go sele. Mapodisi a na tsena morago ga gore babopeledi ba thibetsela e tona ya toropo. Bodiredi bogolo jwa Lagos State bo supile fa ba ikela go diragatsa melao ya go rulaganya le go fokotsa dikotsi tsa merwalela. Tso di ne di le ka lo dikgang mo Lesedi Television tse di neng di go kopantse le nna e bineng ga e mengwe salang sentle.